Moj život je bio poput mojih romana, pun izazova, tuge, ali i sjaja. Ja sam Ivo Andrić, diplomata, pisac i jedini srpski Nobelovac. Rođen u Travniku 1892. godine, nisam mogao naslutiti kakve me avanture čekaju. Moj otac je bio kujundžija, a odrastao sam u Višegradu, gde sam išao i u osnovnu školu, ali siromaštvo nas je razdvojilo, pa sam se vratio majci u Sarajevo i upisao u veliku gimnaziju 1903. godine. Bio sam dete nacionalnog pokreta Mlada Bosna, gorljivi zagovornik jugoslovenskog jedinstva. Stipendijom društva Napredak otišao sam na Mudroslovni fakultet u Zagrebu 1912. godine, ali su me događaji u svetu prisilili na povratak. U Splitu su me dočekale austrijske vlasti, uhapsile i poslale u zatvor u Šibenik i Maribor kao političkog zatvorenika. Tokom boravka u tamnici, nije mi bilo lako. No, pisao sam pesme u prozi, pronalazeći snagu u rečima. Oslobođen, prebačen sam u bolnicu kraj rata i mi je doneo slobodu, ali i povratak u Beograd gde sam počeo karijeru kao jugoslovenski diplomata. Diplomatske misije, susreti s velikim umovima, sve to oblikovalo je moju književnost. Uveo sam dubinu i filozofiju u svoje radove, istražujući sudbine ljudi i psihologiju. 1937. godine postavljen sam za izvanrednog poslanika u Berlinu, gde sam stajao licem u lice s Hitlerom. Nakon rata, moja književnost doživela je procvat. Dobio sam Nobelovu nagradu 1961. godine, priznanje za moj doprinos svetskoj književnosti. Preminuo sam 1975. godine, a u svom testamentu sam naveo da me zavedu kao pisca srpskog jezika.